Hakajingile ka World Cup naga Group F hapdeng ka Netherlands persa ya ke Sweden dan phai changin ngajingile kai marsan sedang ka kelas tep ubrubi ulio bantep ya gol na bata ka Netherlands kan bah ni ka bakan yo ubrubi ulio yang bantep ya gol na bata ka Netherlands kan bah rebukut ka kelas tep ka Netherlands kalatam ya ke Sweden na arlan gol dan phai sa kalamit pat marsan sedang hi ka kalamit ugak po ulio bantep ya gol na bata ka Netherlands hakam ni ka sau punyo kadbah kami kebas san rusau ugak po uliop yang bantip na bantakan Netherlands kadbah kami kebas san kundai urang leka ke Sweden u Elanga lepan pai ga ya ke Cigol kami kebasan kundai kadbah sabul kul arta kacing lekai u Semerwili u substitute player kan kacing lekai kami bakal kundai uliop bantip na bantakan Netherlands Cigol bat harap kacing lekai ke Netherlands beliau kol kenam job dan galak film ke Sweden asan ke gol kacing lekai Ubrubi bat ugak po filio nama la argol teman Netherlands kan balang bagi ngejing job ke Netherlands kadon kam setan cipun kenang makan yo rung direct syaka raung ke balai po ar kan bagi Sweden kehapan job ke jingile kai ke banban kenang makan Cina ban yo rung syaka raung ke balai po ar naki Arsen Medan ke Netherlands kala kamai sopun kan bagi Sweden kala kamai lai pun naki Arsen ni Medan Tengin di PC kami bagi jing lekai World Cup na grup I dengan Germany Persia ya ka Ivory Coast akan jing lekai kakal step urang lekai ka Ivory Coast UPC ulio berki jarnan kong akan ka live view kan bahada bukut kakal step ka Ivory Coast kala tam goli ka Germany cigulanon balar phai sakala ka arpat ku substitute player urang lekai ka Germany undaf ulio ban phai ni ka cigul hak menit ke ban ripupra kan bahasa swab bukut atat ka jing lekai undaf ulap trip job bentaga Germany hak beli ke dai plus sau ada bukan kejing lekai ke Germany kalau job ya ke Ivory Coast ke arla ke Wigul dan bahkan kejing job ke Germany tak bakal main grup pun naki Arsenal Medan naga grup I berkali sendan bandrung ru syaka round ke balai pro ar dan bakal Ivory Coast kalau ke main lain pun naki Arsenal Medan Ivory Coast kadon kan ban job kejing lekai ke banwan kenang bukan tikina ban yorung direct syaka round ke balai pro ar Tengin bisa kami bagi jing leka World Cup naga grup I dan ke Ecuador Persia ya Curacao dalam phai sekali jing leka wala da artim ke Persiang ban tim gol Andre dan sedang ke kelas tiap ada bukut ke kelamit kelam la buki jarah ada bukut kendai menit ke jing leka kan baleng ba kini ini mekhaj tidang du singkir ban susu bandrung sekarang ke ba lepoar ke Ecuador naki Arsenal Medan kala ke Maitang Cipun ke bagi Curacao ke Maitang Cipun